Yezu wanje ndagukunda n'umutima wanje wose, ndagukeneye mukama Yezu kugira ngo umpore hafi, wongere umembure ndonka amahoro. Yezu wanje ndagukunda, ndagukeneye mukama Yezu kugira ngo umpore hafi, wongere undenganure ndonke amahoro. Yezu wanje ndagushaka, ndagukeneye mukama kugira ngo umpore hafi kandi umembure ndonke imigisha. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryera ndaryubaha mu buzima bwatwe bw'ibibondo byawe mukama. Uri muzima mu buzima bwacu, nicyo gituma dusenga bikemera. Ni twebwe bwa bwoko bwawe turi ku mpande zine z'isi, duhurije umutima kandi tureba muri uruhongore rwa studio restaurant Komera Kristu ni muzima. Tuje ugushimira ko turi bazima kuri igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi 2025. Ejo twari twashashe amabuye, twari twashinze umushinge wo kuza gusenga kugira ngo duhe inema zigwiriye cyane rwose muri twebwe, tubashe gusozera uku kwezi kw'icumi kudasanzwe turi bazima kubw'ukuri kw'ijambo ryawe. Twaje twambariye urugamba rwo gusenga, twaje twambariye urugamba rwo gucana igicaniro, twaje twambariye urugamba rwo gutwezwa n'ubwami bw'ijuru, twaje twambariye urugamba rwo kunezerezwa n'ubwami bw'ijuru. Ntuduhora akabi kacu, ntuduhora iminaniro yacu, ntuduhora imitwaro yacu, ntuduhora ububegito bwacu. Amakarande mabi ntuyaduhore, imivumo ntuyiduhore, byaba by'abasogokuru ntubiduhore, byaba by'abadata na bamama ntubiduhore, n'ibyaba byacu nyene ntubiduhore. Tubanje kubisesangura mukamike imitima yacu kugira ngo iyi minsi 3 twinjiye mu isozero ku kwezi kw'icumi 2025, iyi minsi nyaguhora ku ngoma, iyi minsi mwami w'abami tuyibyaza umusaruro w'amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Iyi minsi turagomba gukorana urweze, gukorana umwete, gukorana ishaka, gukorana igishika kugira ngo tweregwe imyaka twamaze tuteregwa, iminsi twamaze tuteregwa, amezi twamaze tuteregwa, tubikugwe ku mwizina rya Yesu Kristo. Waduhaye formire, waduhaye ko tuzobigenza, waratubwiye ati bwoko bwanje nimubona mwancumuye ko murapfukama mucishe bugufi imitima yanyu musabe ikigongwe, nanjye ndi Imana ibyagiye mu ijuru nzobumva. Twose ibyo gusa twamaze no gusobanukirwa ko mu maraso meza ya Yesu Kristo
duhabwe umugisha ushingiye ku mbabazi, duhabwe umugisha ushingiye ku mpuhwe, duhabwe umugisha ushingiye ku butware bwawe. Imbere ya byose nyaguhora ku ngoma, imbere y'uko turengukana agaseke tuzanye, imbere y'uko turengukana ibiganza byacu, imbere y'uko tuvuga ikintu na kimwe, tubanje gusaba ngo umwuka wawe atwuzure. Mutima wawe mweranda twuzuye, niwe dufasha kwisesangura tukisobanukirwa. Ngoma na mutima mweranda udufashe kujya mu kami k'ubuzima bwacu, ntitwitere ijeke aho twacume dusaba ikigongwe, aho twatetereje izina ry'Imana duce bugufi dusabe impuhwe z'Imana zitubeko, kugira ngo iyi minsi itatu tugiye kuba mu mafungo, iyi minsi itatu tugiye kwifunga ingeso mbi, iyi minsi itatu tugiye kwifunga kwidodomba, iyi minsi itatu tugiye kwifunga ubushirasoni, iyi minsi itatu tugiye kwifunga akarenganyo, iyi minsi itatu tugiye kwifunga imijyano, iyi minsi itatu tugiye kwifunga amahane, iyi minsi itatu tugiye kwifunga ubwibone. Duhabwe umugisha mu izina ryawe Yesu Kristo, umwami kandi mukiza kandi mucunguzi w'ubuzima bwacu. Turaciye bugufi kubw'ijambo ryawe, amaraso yawe adutyorore, amaraso yawe atubohore, amaraso yawe atyorore ingingo zacu zose, amaraso yawe atyorore n'imishatsi yacu, amaraso yawe atyorore uruhanga rwacu rugira igikundiro kuko rwangiritse kubera ibyaha n'imivumo. Amaraso yawe atyorore amatwi yacu, amaraso yawe atyorore imyenge y'amatwi yacu, amaraso yawe atyorore amazosi yacu, amaraso yawe atyorore amaso yacu, amaraso yawe atyorore amazuru n'imyenge yayo, amaraso yawe atyorore akanwa n'ibirimo byose, amaraso yawe atyorore igikiriza cyacu, amaraso yawe atyorore kandi ibitugu byacu, amaraso yawe atyorore inda zacu, amaraso yawe atyorore ibihimba by'indani by'inyegeje, amaraso yawe atyorore imigongo yacu, amaraso yawe atyorore amagufa yacu, amaraso yawe atyorore imitsi yacu, amaraso yawe atyorore inyama zacu, amaraso yawe atyorore inkokora zacu, amaraso yawe atyorore amaha yacu, amaraso yawe atyorore ibikonjo byacu, amaraso yawe atyorore intoke zacu, amaraso yawe atyorore inzara zacu, amaraso yawe atyorore ibiganza byacu, amaraso yawe atyorore nyaguhora ku ngoma, amaraso yawe atyorore imikondo yacu, amaraso yawe atyorore ibitsina byacu, amaraso yawe atyorore amafigo yacu, amaraso yawe atyorore amatako yacu, amaraso yawe atyorore amavi yacu, amaraso yawe atyorore imirundi yacu, amaraso yawe atyorore ibirenge byacu, amaraso yawe atyorore inzara zacu, amaraso yawe atyorore amano yacu, amaraso yawe Yesu natyorore uduhimba twose twinyegeje mu buzima bwacu, kandi atsinda nibwo buturanga ko dukomeye, kuko iyo buhungabanye n'inyuma hose arahungabana. Maraso meranda ya Yesu Kristo ndakwambaje kuri jewe no kuri ubu bwoko bw'Imana buri ku mpande zine z'isi. Abana bawe babyutse kumvira isengesho, abana babyutse gusengana natwe, abana babyutse kwitazura iminsi itatu isozera ku kwezi kw'icumi, abana babyutse gushinga umushinga wo mu kwezi kw'icumi na rimwe, aho uzoduhera umugisha mu ndoto no mu kuzirotorerwa. Abana bawe nyaguhora ku ngoma babyutse kubw'umuhigo w'ugutabagwa, babyutse kubw'umuhigo wo gukurwa kw'igisuzuguro, babyutse kubw'umuhigo wo gukurwa kw'imibabaro, babyutse kubw'umuhigo wo gukurwa kw'ubukene. Mu izina ryawe Yesu Kristo mukozi mwiza, mu izina ryawe rumaranimba, mu izina ryawe mushobora byose, mu izina ryawe nyagasani, mu izina ryawe kibasumba, mu izina ryawe kibirengeye, mu izina ryawe mwami w'abami, mu izina ryawe mushobora byose, mu izina ryawe murenganuzi, mu izina ryawe rutare rw'ubuzima bwacu, bahabwa icyo imitima yabo igona. Hari imyanzuro, hari imihigo mukama, hari ibisabo, hari amashikanwa, hari amashimwe. Hari igihe negwa n'agahinda,
hari igihe ntegwa n'imibabaro kubw'ibyago bimbuza amahoro, bene ibyaha bintera umujinya, ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza. Ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinombere, nshobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinombere, nshobore kwama nkuyoboka. turi imbere y'umukama kuko niwe nkizo yacu. turi imbere y'umukama kugira ngo tumubwirire ku mutima wacu. Bibiliya iravuga ngo Dawudi umusabyi w'umukama yashikirije umukama amajambo y'uru ruririmbo, umunsi umukama yamurokora akamukura mu minwe y'abansi biwe bose no mu minwe ya Sawuli, aravuga ati, utisunze ubukene ufise, utisunze ukubundabunda kwawe kubera amadeni uheranye, utisunze izina witwa ngo uri ingumba, utisunze imibabaro n'ibisuzuguriro uhura nabyo, utirabiye mu bugufi bwawe, utirabiye mu myaka yawe, utirabiye mu byo wasabye Imana n'ubu utarabikabakaba mu biganza byawe. Kirutse umutima wawe, uwukirurukirize mu izina rya Yesu Kristo. Wumve ko ari umunsi wo kwambikwa agaciro mu buzima bwawe. Wumve ko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga Imana ikakumva ko wavuze. Wumve ko uyu munsi ari umunsi wo gusaba Imana igasubiza ibisabo byawe. Wumve ko uyu munsi ari umunsi wo kunina hasi Imana ukayicanira umubavu umota neza, igaheza ikarungikana ububasha bwayo igisubizo ku byo ukeneye. Dawudi ngo yari yatsindiwe abasi bose n'umukama, Imana igera ku rwego n'umwami wa mbere w'Isirayeli yiyimikiwe n'Imana nyene, Imana imwica ku bwa Dawudi. Hari abami, hari ingabo, hari abanyamaboko, hari abanyamafaranga, hari abatunzi, hari abanyeshari, hari indaya zizokwicwa kubera amasengesho yawe. Kubica niki? Ni ukubakura mu butunzi bwawe. Bakwicariye mu rugo biremera, bakwicarira mu rukundo biremera, bakwicarira mu butunzi biremera, bakwicarira mu bwongo biremera. Ugera kuja ku meza ukagwara ikirunguriro ari wowe Bibiliya kuya wabirondeye, ngo ni kubera indaya igendana n'umugabo wawe, ngo ni kubera indaya igendana n'umugore wawe, ngo ni kubera insige zamaze kukonera. Ikada
iki si igihe. Iki ni igihe cy'uko Uwiteka akorera ku buzima bwacu, bikagaragara ko twapfukamye tukamusenga, bikagaragara ko twihanganiye amakuba yose, maze ukwamamaza inkuru nziza kwacu Imana ikakutubyariza umusaruro. Dawudi ururirimba rwe rwari rugizwe n'aya majambo. Aya majambo nawe akwiye kududubiza mu mutima wawe, namba wifuza ko iyi minsi 3 y'amasengesho ikuzanira ibyawe byose byariwe n'inzige, urukundo utahawe, igikundiro utahawe, imishahara bakurenganije, igikundiro cyawe wanyazwe, abarozi bakurotse, abambuzi bakwambuye, abanyeshari bakubeshe, abakwararaje, abagutaye, abagusuzuguye, abagukomerekeje, abakwambuye ubusugi bwawe bakagirwa ko bakagushinyaguriza, waguteye inda kandi akakwihakana, wihakanye amaraso ye wasize muri wowe. Iki ni igihe cy'uko Imana igaragaza ko iyo yitagutaye nabo bose boguta. Dawudi yaravuze ngo ndakunda umukama kuko niwe bukomezi bwanje. Icyo mukarisubiramo iryo jambo rikugurura amasengesho yawe, riri muri Zaburi ya 18 umurongo wa 2. Asama n'akanwa kawe wa mugabo we, asama n'akanwa kawe wa mugore we, asama n'akanwa kawe wa musore we, asama n'akanwa kawe wa mukobwa we, uvuga uti ndakunda Imana yanje, ndakunda umukama kuko ari we bukomezi bwanje, ndakunda umukama kuko ari we bukomezi bwanje, ndakunda umukama kuko ari we bukomezi bwanje. Ubwibuke neza yuko intungane yose itabagwa amakuba yayo ariyo teme tugiye kugira. Migani ya Salomo 11 umurongo w'8. Intungane kugwa kwa maganya yose, ngo kandi ayo maganya acashibukira ku mugome canke ku mwangushi. None ko twabanje kwiyeza ibyaha byacu, reka gukomeza wisuzugura. Kristo yavuze ngo nimumara kugera imbere yanje, ngo akira imitwaro yanyu yose muyinyikoretse. None yimwikoretse uyikure ko usigare watura iby'amahoro ubone gutabarwa. Ndakunda umukama kuko ari we bukomezi bwanje. Umukama ni urutare rwanje, uruzitiro rw'amabuye rwanje, niwe mukiza wanje. Dawa twese ubyagiye mu ijuru. Dawudi yaravuze ngo uru rutare rwiwe, Dawudi yaravuze ngo uru rutare rwiwe, Dawudi yaravuze ngo uru ruzitiro rwiwe, Dawudi yaravuze ngo uru ruzitiro rwiwe. Izaranuye mu kigabane cya 65 avuga ngo umukama ngo ni wararira impome zacu. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ku buryo bw'umwihariko tubera uruzitiro, tubera uruzitiro, tubera uruzitiro, tubera urutare. Nidukena dukenere muri wowe, nidutunga dutungire muri wowe, nidutabagwa dutabarwe muri wowe, nitubohorwa tubohorwe muri wowe, nitubohwa tubohorwe muri wowe. Turagusabye Mwami Imana, turagusabye mugira neza. Ni wowe Mana yacu, ni wowe rutare rwacu, ni wowe duhungiye ko muri iyi minsi 3 ije gusozera ku kwezi ukw'icumi. Igenekerezo rya 29 niwe duhungiyeko. Ntutunyegeze mu maso hawe heranda, niwiragagize ko iza 59:13 yavuze ngo mu kiganza cyawe cy'ukuryo niho twanditse nk'imanzi ubutazimangana. Ngo nawe umugore yoshobora kwibagira we umwana ari kwibere ko intege nke cya kindi ngo ubone ushaka kutwibagira ko twanditse mu biganza byawe. Uri Imana yacu, uri urutare rwacu, uri ubuhungiro duhungirako, uri inkinzo yacu, ni wowe hembe riturokora, nyagora ku ngoma uturokora udukure mu byano mu byago. Ni wowe munara duhungiye ko muri iyi minsi 3, ni wowe tuje kwambaza mukama amaso mu yandi mbona nkubone, kuko ni wowe ukwiye guhayagizwa, niho dushobora gukira abansi bacu. We Yesu Kristo umukunzi mwiza, we watsinze abasi bawe, bari bagukoreye umusaraba bazi ngo umugesera, bari bakubambye bazi ngo barakwikijije, baraguhamba bazi ngo baraguhejejeyo, ariko ibyo bintu byose warabikandagiye urazamuka uzovuga intsinzi yanje niya mugenzanje. Amashina yawe, impundu nizawe, amashimwe nayawe, kuko nubundi uracahamba mu ruhafu rwawe rweranda. Ibibi dukora, imibabaro dufise, ubukene tugendana, inyatsi tugendana, ubwambure tugendana, ibyaha n'ibyago uracabihamba mu
mu ruhafu rwawe. Turabizanye kuri iki gicaniro, tugomba guhakana ubusambanyi, duhakana ubutinganyi, duhakana ukwikinisha, duhakane ukugwanisha amarangamutima mu buja bw'igicumuro. Turagomba guhakana ibitera soni, amareresi y'ibitera soni. Turagomba guhakana uburyarya, turagomba guhakana ubukunzi bw'inda, turagomba guhakana uburushi bw'umutima, kwidodomba turabyaza. Yesu Kristo umwungere mwiza w'ubuzima bwacu. Yesu we wiguze intama zawe. Yesu we usiga intama 99 ukaza gutora. Yesu kibasumba, Yesu kibirengeye, Yesu rutare, Yesu mahoro, Yesu murengezi, Yesu murenganuzi dutabare, Yesu murenganuzi dutabare, Yesu murenganuzi dutabare, Yesu mukiza w'indwara zose dukize, Yesu mukiza w'indwara z'imibabaro dukize, Yesu we mukiza w'agahinda dukize, dukize Yesu, dukize uzobukoze. Aha niho duhagaze ubwoko bwawe uyu munsi. Turagomba guhaguruka aho twasuzuguriwe, turagomba gutambuka umurongo twasuzuguriwe, turagomba gukura uruzitiro rwose rwashyiriweho kudutandukanya n'umugisha no mu bwiza bwacu. Ibikomoka ku byaha twakoze twitandukanije nabyo, nta n'ibyo tuzokorera mu kinyegero, ntituzoborerwa twinyegeje, ntituzosambana twinyegeje, ntituzokwima Imana kimwe muri 10 nidupfumbatisha, ntituzokwima icya 10 Imana nitwishyuriza, ntituzokwigera tujya gupfukamira umupfumu, ntituzokwigera tujya gupfukamira umupfumu, ntituzokwigera dutongera, ntituzogira ishyari ry'abahiriwe, ntituzogira ishyari ry'ababyaye bagaheka, ntituzogira ishyari ry'abakundanye. Oya, 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 ubwami bw'Imana nibuze muri twebwe, ububasha bw'Imana nibuze muri twebwe, ubutware bwa rudasumbwa nibukorere muri twebwe, ubwami bw'ijuru buze bushinga imizi kugira ngo burandurane n'imizi rwose, ubundi ubwami bw'amadayimoni bwamaze kwiyarika muri twebwe. Bwama Yesu Kristo tukuramvuriye kwa maboko, ntabwo turi kwihagarara ko turazi ko ubusambanyi bw'ababyeyi bacu, ubusambanyi twakoze mu buto bwacu, ubusambanyi bwo mu marangamutima no mu bwonko bwacu, ubusambanyi uguterekera imyandu y'abarozi, indasago zacu, ubuheko batwambitse, amajambo batwatuye, ibyo byose birahuhuma, imitima yacu ikayebayeba, imitima yacu ikangara. Ariko uyu munsi turahagaze twebwe, ariko uyu munsi turahagaze twebwe, uyu munsi turakwemere ko duhagurukiye gusenga. Hari ingo zasambutse kuko tutari bwamenye gusenga twisobanukiwe, hari urukundo rwatutakaranye kuko tutari bwamenye gusenga twisobanukiwe, hari ibyiza n'ibyishimo, hari ubuzima, amabizinesi byadutakaranye kuko tutari bwamenye gusenga twisobanukiwe, ariko twarahaye turamenye. Veronika yaravuze ngo mpaye menye urukundo wadukunze, ngo nawe wari wajya wamaze kwishushanya ku gitambara guhanaguje mu maso. Twe ntitwaje kuguhanagura mu maso, twaje kwishushanya nawe. Turi imbere ya data tudakekereza ko ari umugaba w'ibyiza byose. Papa, iyi minsi 3 nituhavuta tugabiye uzobukoze, ndaba gucinyiza imibiri yacu, raba gucinyiza imibiri yacu twafatiye umwanzuro, urabe gucinyiza amarangamutima yacu twafatiye umwanzuro. Twifunze kuvuga ibitera soni, twifunze kuvuga amajambo adakenewe kugira ngo tubere umunara. Tuje kukwambaza kuko niwe ukwiye guhayagiza, tuje gusenga kuko niwe ukwiye gusenga. Turazi ko tuzokira abansi bacu ariko tugusanze. Muri abo basi harimo bukene, muri abo basi harimo butindi, muri abo basi harimo cangiro, muri abo basi harimo mubabaro, muri abo basi harimo bugumba, muri abo basi harimo gacinyizo, muri abo basi harimo bwibone, muri abo basi harimo bwishime, muri abo basi harimo kutimenya, muri abo basi harimo busambanyi, muri abo basi umwe wese afite jini muhagarariye. Izo jini kwa jina la Yesu, izo jini nizo tuje kwitandukanya nazo kuko turi gusenga Imana rurema. Twageze mu kibanza tudashobora kwegera ngo ntizokongera gukorera mu mibiri yacu kandi turi ngorotsa mutima mweranda. Wite kuhinyagira ubuzima bwacu ngo mu gihe cyane murata, ngo harababwiye ni musanzare murondoke mwuzurise, ngo baracanganikirwa bumva bogera kwijuru, bakubaka bakojenesheje ibinogo n'amakaburimbo, ngo ramano koravuga ngo yo ubatandukanye ururimi
indimi ntibongera guhuza. Papa tuje gusaba guhuza hagati y'umugabo n'umugore uzobukoze. Nibyo koko umugabo n'umugore bubatse ubumwe bashobora gukora ibitangaza isi igatangara, ariko natwe tuje kukwisabira ubwo bumwe. Kubera iki? Natwe mu kutureba mwari mu bumwe bw'abijuru, mu bumwe bw'ubutatu bweranda, Imana imwe rudende. Hari ibintu tugomba kugusaba ngo udukureko. Imigozi y'urupfu iduhambiriye idukureko. Imigozi y'urupfu iduhambiriye idukureko. Imigozi y'urupfu iduhambiriye idukureko. Ntidusinzira kubera amaraso twasheshe, ntidusinzira kubera inda twakoroye, ntidusinzira kubera abo twibye, ntidusinzira kubera imfubyi twariye, ntidusinzira kubera ingo twasambuye, ntidusinzira kubera amadeni dufise, ntidusinzira kubera ubugwayi tugendana, ntidusinzira kubera impapuro ziturega batwandikiye, ntidusinzira kubera aho twese klotse cyangwa twese klotse. Ariko izo mpfu ziduhambiriye, mana yanje, mana yanje, imigozi y'urupfu iduhambiriye cacura. Mwuka wa mweranda yaramanutse aza gucacura, atatse kuvugisha Samusoni imigozi umuryango we wari wamubohesheje. Ibitubohesheje amaboko nyaguhora ku ngoma, ibitubohesheje amaboko mwami Imana. Uburyo bwiza bwo kubohoka twarabumenye, uburyo bwiza bw'uko bicacuka twarabimenye. Twuzura umutima w'umwenda, none mutwuzuze kuko tumufite ko isezerano. Mikaba ya Beriyari, mikuba ya Beriyari, mikanda ya Beriyari izidutera ubwoba, ibivumbuzi bikaza tukagira ubwoba. Eliya ngo yari umuntu akomeye cyane, ngo ariko inyuma yo kwica abantu ba Bayali, inyuma yo gukurikiza muri Isirayeli, ngo Eliya yatewe n'ubwoba. Dukiza ubwoba, ubwo bwoba bumuteye, ngo aragenda asa n'uwiyahuye yinyegeza mu giti cy'umurotemu. Eka twotaje kuguhanga amaso, twaje kandi twambariye urugamba rwo gusenga, twaje kandi twambariye urugamba rwo gusenga, twaje kandi twambariye urugamba rwo gusenga. Ntidushaka gusengera ku misonga, ntidushaka gusengera ku buribwe, ntidushaka gusengera ku madayibete, ntidushaka gusengera ku mahiperetansiyo, ntidushaka gusengera ku mitsi iryana, ntidushaka gusengera ku bugumba. Papa dutera iteka, niba turaba mu mutima wacu ugasanga ntacyo waduhaye ngo twange kugusubiza mu nkoko tumaze kubimenya, ntiwaduhaye ngo tukwime icya cumi kuvana tubimenye. None Papa twubaka uzobukoze, twubakira ingo uzobukoze, twubakira amateka mashasha kandi mazima. Twe tuje kubigusaba nk'abana ukunda kandi wamaze kwimenyesha. None rero ko watwimenyesheje mubyeyi mwiza, nabwo twaje dusamaye, twaje twishushanije muri Kristo afise ubumana nkawe, kugira ngo twebwe b'umubiri ducinyizwe, twebwe b'umwuka tuzamuka. None turakwisabiye ntituve imbere yawe uko nyene, kuko natwe ntitwaje imbere yawe imbokoboko. Ibicaniro urabona biriko amaturo, biriko amashikanwa, biriko ibya cumi, biriko imitwaro, biriko utwigoro, biriko ibisabisho, biriko ibisabo, biriko amashimwe, biriko intare. Papa raba, raba, rawera no muri telefone, urabe unezerwe n'igabana wawe, unezerwe n'umwete w'abana bawe. Uheze umanura imigisha, uheze umanura imigisha, uheze umanura imigisha. Iyo migozi y'ikuzimu yari tuboshe mu izina rya Yesu Kristo, icacu kive ku buzima bwacu. Turiko turatera kamo kugira ngo imitego y'urupfu yari bari baraduteze tuyikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ibyo tugusaba ni byinshi, kuko nibyo dukenguruka ni byinshi, ariko rabiki tubereye, rabiki tubereye, rabiki tubereye utunezereze. Turabizi neza hari imisozi imbere yanje imbuza kubona Imana, hari inkuta imbere yanje zimeze nk'izi Yeriko, sinshobora kubwanje Mana kurengana ibyo bikuta. Unshikiriza amasezerano, nkomere mu nyonga zawe. Nzi ko ari wewe ntsinzi yanje, wamungwanira intambara. Nta bubasha umwasa mfiseko, kuko waramunesheje. Sinshobora kubwanje Yesu
kurenganiye imisozi, unshikiriza amasezerano, nkomere mu bwami bwawe. Sishobora kubwanje Kristu kurengana y'amagorwa, unshikiriza amasezerano, nkomere mu bwami bwawe. Raba imisozi guhanamiye, raba amakuba gukikije, raba imibabaro igukikije, raba ibisuzuguro bikugendanirako, raba icyo wumva ko kiguhangayikishije gusumba ibindi, ubikikiza ubuzima bwawe. Uwiteka nawe yiteguriye kugutera iteka, akagukura ku izo mvumba n'ibivumbuzi byose. Ntiwirabire mu mateka yawe, ahubwo wirabire mu bubasha bw'igisabisho turiko turasenga. Ntiwirabire mu mateka wawe, ahubwo wirabire mu bubasha bw'amasengesho turiko turasenga. Ibisigaye ubwire Yesu Kristo ngo ndagushaka, ndagukeneye, ngo mpore hafi, urinde kubabara, ngo ntwenze, ngo ntwengere, ngo mbohore, ngo ntabare, ngo nkize. Umukama yiteguriye kukugira neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turongeye kugushimira Mukama, komeza weze iri sengesho ryacu, iki gicaniro cyacu ntikikazime, natwe uko tugiye guhora dusuka kwa mavuta. Duhesagirira ubwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi, urushizeho kutubera urutare twegamirako, urushizeho kutubera ubuhungiro, urushizeho kutubera umunara duhungirako. Izina ry'ubutatu bwanjye Imana imwe rudende rishigwe hejuru. Umunezero, ibyiza n'ibyishimo, umugisha n'umugwiza bihabwe twebwe, maze inzitizi zose zotubuza kuzonezerwa mu kwezi gukurikira tugiye kwinjiramo tuzikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu, amen. Mugire umugisha, mugire amahoro, muhezagirwe.